U okviru saradnje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i nevladine organizacije Naša Srbija, koja brine o ratnoj siročadi, u neposrednoj blizini njihovog grada prijateljstva na Tari svečano je otvorena trim staza prijateljstva. Realizacijom tog projekta obogaćeni su sadržaji škole prijateljstva koju od 2000. godine organizuje Naša Srbija. Na radost svih budućih korisnika, ovaj po mnogo čemu jedinstven grad prijateljstva, kroz koji je do sada prošlo više od 1500 mališana, dobio je novi sadržaj, trim stazu prijateljstva na kojoj će kondiciju sticati neki novi šampioni Srbije. Fenomenalno, sve je odlično, ekipa je fantastična, ne znam, odlično sam se prve, stvarno ovdje. One porukice što su pisali, ono je veoma poučno i da trebamo da poštujemo svog druga i da nikad ne treba o njemu nešto ružno priča. Je li teško ovo za devojčice? Ne, ali prepreke su odlične i ništa nije previše teško. Uz mnogobrojne sadržaje i aktivnosti, trim staza će pospešiti sportsko-rekreativni i ekološki program škole prijateljstva koju već 9 godina organizuje nevladina organizacija Naša Srbija. Rešili smo da ovaj prostor u kom inače boravimo tokom leta, gde realizujemo školu prijateljstva, unapredimo i ovakvom jednom stazom koju smo nazvali trim staza prijateljstva, gde deca mogu da vežbaju, rekreativno se bave sportom, uživaju, dišu svež vazduh i naravno ne samo oni, nego i svi posetioci ove lepe planine. Mnogobrojnim prijateljima škole prijateljstva, najpre kroz akciju Milion stabala za Srbiju, od prošle godine priključilo se i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Ono što mogu opet da obećam ispred ministarstva, naravno u okviru svojih mogućnosti, da će ministarstvo podržavati ovakve aktivnosti, jer moramo znati da smo mi zapravo ovu svu prirodu i pozajmili od tih naših budućih generacija i zaista je ovo dobar način da im pokažemo kako im vraćamo. Brigu o ovom prostoru, ali i njegovom unapređenju kroz nove staze obećavaju i partneri na ovom projektu, Nacionalni park i Vojna ustanova Tara.